Coba dulu Jackson dulu. Mantap. Ngecrop sahabat. Tuh, terapan lut. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, saya sudah sampai sahabat di spot yang akan saya pancing kali ini sahabat. Kayak biasa, spot persawahan lagi. Dan ada sawah yang baru tanam dan ada juga yang sudah ditanam ya sahabat. Oke, mudah-mudahan di pagi ini dapat belut banyak sahabat. Oke lah, lanjut perburuan. Dan sini ditemani joki adu lagi sahabat. Mantap. Oke sahabat, joki adu sahabat. Strike sahabat, mantap. Ada. Litik. Jackson dulu, sarapan lut. Ini. Mantap. Mulut. Walah. Nyot. Aduh, sahabat. Kita belut tenang teman. Terus. Kat. Angel. Nyot. Mantap. Jempol baik sahabat. Oke, salam satu hobi. Mantap. Lanjut perburuan. Oke, mantap sahabat. Joki ada lagi sahabat. Tuh. Strike sahabat. Mantap. Sikat. Mantap. Pada lapar sahabat. Pagi ini belut-belutnya sahabat. Mantap. Mantap. Jempol baik sahabat. Oke, salam satu hobi. Ahai. Oke sahabat, strike lagi sahabat. Joki halo sahabat. Waduh. Mantap. Joki adu sikat. Mantap. Nyot. Jempol baik lagi sahabat. Panen belut sahabat. Oke, lanjut perburuan sahabat. Salam satu hobi. Ahai. Oke sahabat, joki adu lagi sahabat. Strike sahabat. Coba dulu Jackson dulu. Mantap. Ngecrop sahabat. Terapan lut. Wih. Gila. Nyot. Trot. Mantap sahabat. Oke, mantap sahabat. Jempol baik lagi sahabat. Salam satu hobi. Mantap. Lanjut perburuan. Ahai. Oke sahabat, joki adu lagi sahabat. Udah berapa banyak lagi sahabat. Jackson dulu. Kita umpannya pakai cacing ya sahabat. Jackson, lut. Terus itu tembung baca ini. Wow, mantap. Apa itu sahabat? Belut sahabat. Sikat resep man. Tuh. Coba maning son. Dilanjut sahabat. Nyot. Resep man.
Belum dimakan dul. Yes. Wih, lanjut sahabat. Woi. Mantap sahabat. Bisa man. Tarik guys. Buat. Trot. Oh, mantap. Aduh. Besot man. Waduh, kecil masuk. Kayaknya ini sahabat. Coba maning, sahabat. Wih. Antep belum. Mantap. Belum makan deh. Mana man pancing mana man? Coba maning sahabat. Not. Aduh, gila. Buat apa ini sahabat? Jangan berisik sahabat. Duitnya nongol itu sahabat. Yes. Cok. Wih. Biarin dulu. Mantap. Nafsu. Oke, lanjut sahabat. Masih lanjut. Nyot. Bebas, Man. Nyot lagi sahabat. Aduh, gagal maning son. Anjing biak pura iwan. Masih dicoba sahabat. Hujan dan panas bukanlah halangan. Laut, gunung, hutan, tempat bermain. Walah, kurang ajar sahabat. Gua mau makan lagi sahabat. Oke lah, lanjut. Terus abang sahabat. Duitnya kurang ajar sahabat. Lanjut. Tetap sahabat, coba adu lagi sahabat. Not. Jempol bayi sahabat. Gagal sahabat. Anjing. Oke, lanjut teman sahabat. Salah satu topi, mantap. Oke sahabat, sampai sini dulu videonya sahabat, dikarenakan urusan perut. Oke, buat semuanya yang belum subrek dulu ya sahabat, jangan lupa like, komen, dan subrek. Oke lanjut, salam satu hobi, mantap.